Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hadin kato ka di banay ka jing patno uba Ronnie V. Lingdo, MLA ka malim ubala job na ka Congress, ha ka election MLA arja arpulay siya ka National People's Party, kihe no elam ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC, ha ka janmir jo ka arpulay tarik yoyong arja arpunrio, kila hiar siya katika constituency, ha ka ba kila penskambiang ya ka malim block Congress Committee, kabanyalam do ba Lionel Nongklaw kum u-president. Ya kani kejing yalang lapen long ha hol jong ba Lionel hamau nyang la ha kabala sakhi ya kejing wan ya simbenta kinong yalam bad khot ka party ha kabala menjuru ya kinong kit kam kemelim block Congress Committee. Lapen skami kinong yalam do ba Vincent H Pala president jong ka MPCC, uba Manuel Badwar joint secretary ka MPCC, uba Neil Antonio War president ka East Khasi Hills District Congress Committee, nolor kiwi pat kentop ki dekhot na ka Meghalaya Pradesh Youth Congress. Nalor uba Lionel kumu President ka Melim Block Congress Committee, kinongkit kam bahakmat kilong uba Kershan Bor S. Paswet kumu General Secretary, kakong Justina Pathao Treasurer nalor kiwi pat. Uba Lionel habakran kumu nong elam bathamay ka party na Melim, ulakran halor kijing bakinong syong snong kilamat, namor kijing bam biang kijaka sumar, kijing bam yo jing yarap kinong rem, bar kijing bam don kijing pai kmat syak isamla, kabalapen long pat yak isamla, ban ngop hakikam sniu. Ulapan ke jing Kershan bat jing trailang nagipat bah ka Melim constituency kenang ban la ban pen orlong ya kijing temu ki babon ki bakum ka Congress kala dep ban produk ha jing ngan di jongan pen ban preman soba ki papa ki mat ya ki babon ki jing ha ka pang na siton ha ka jing tok ha ka jing sham nanat ka jing sham janja kinong kami berdua yang lupa, but kikon samla, kibadan ang jong kajindo jingkan. Kanang yalam, but kung kinong kikam jong parti kinong Kershan, nimla mansupet, mansngamjan, katong kawahiran ka manyasakman kam tame hakani ke cuk kawamenta kadai kapuli kaputi pangkenti kapuli kaputi kibabon kinongin hakani ke khan kejongi kikena skol ki perno ya jipuli tang sitan po kadaw daw bahagi ka than daw jongi limpat dan ni sikapuli ki papiyang pagkiba ay kata kajinya nakapita kilong ser ki pato kimnasyo na fort pan lechoso kikol no tang hatamatre kikol no tang tagaswan dia ingin pasang ban pendek ban pendiang yaki skol sorga hakapan ilong ye kelong san ki peduk kinyo ban paskul ban peteni jing puli joki hakador kabaduna habani pai sabai kakia mirang duna hakani katong kathai kajongi kidon kilong ye kelong san kibai no ilat ajing sumar nama Kim Kotbor Bambu Haka Hospital Shibat Lali Haka Hospital Kikenhur Kibokher nama kaji siyo orang daman ini dibenai idang iway inang Kershan jongi ibalalek pun syak sama hasil yang menjaga batumna dan suma ihablet Sharodwan Hospital ikhya sini khat praja ifon ini yang ngimkot borsho nama lambang jesiu karen palan wajah kata bayi hospital kata khat praja ni hampan yang contribute bagi para khat juga Kongres panyerahan pensulan yang kata bayi ni dan kam ban pendek ban penbiang
ya di hospital ya di health center ban ketiu kedan na ki sub center saka PHC na PC CHC wa Shaki hospital lalani don ka lagun ki kajaka kamupi lalani la kumpang kam pensuk ya ki pat memeli kujuni pakinyo ya ki semua kamupi papian kelam dan kam kata kajulun ban kata kale kawan ru kanno kamasuk apa ni pet si pat nongrat Kiang ba kajing kamay kinaurat dalam tahun suara election misal kusay pagi naurat kilay upod lom jangkari magajat penbrew henry habang ipay segi ni sangsad namar kita kilat ay singerap ng kasorgan kidunawahan ba kilong laksya ikong kapati kumunang yalam Nil persyam Pan Pimbit dan pimpian Yang nomrat Bagi dia yang kedua Kapabit Ban Iladul kam Yang agung storage Ini kipai nomrat Kisah ni Hama kipon Kemaran kisah ki Keempat Ni sulit berat Sayo Palahir dor Namar balai bagi minta Yang agung storage Bala nila Bale Ban-ban-wanra Yang agung storage Kanyarok apa kimlah bandi kilapan bu hagitu dijaga pak kilak bandi pak apa bikesi anda kinayo ya kapur kamupian apa ni pa sikon samya kikon samya di amdal yang misi kaca bapai tang dakidik pingkian sudah kijing kulor kilau tang kapur election kadai kani kabalang penrau ikut sama pakindu cikerman ban batin ngom hakikam semua hijau tadi kaparti kun kapati ni persan ban play kalau kelenti ikut sama di badan kasat kapong banyak dijagai dan kai kibapin kibapian kibayarin kantor pakiwe hijau Niyo ikon sama jungi apa ditibet menilaikan amdan nong kersan lapai sa sarkaru amdan nong kersan lapai sa Filipinoro amdan nong kersan kasukot tang kasingir karan tangin persan ni kaptre sipon kakam pan ni kakti lalu ka social service kabagin june oras kata ninyay biteng but kini ka issue na kabanta kabalaw kalaway kabapunay jom ikon sama jom kari majakame Nolor ba Lionel kiway pat kiba ajing karan kiken top yo ba Neil Antonio War uba Manuel Badwar nolor ba Vincent H Pala lem kiway pat Habar ni announce ye kirten jo ni no ka hablo ni sobu maka blog long banyak cepat yang kam joka kempe nomor ni bah ini bisa kena imdan nomor lalu balik uwe balik syahwai pagi dengan sesuatu pemerintah ilaran kita dalam kibar dalam ini walau bi hangir iwe dalam lek kita substansi lek kita nomor beli amdan malu ban sensa lajar saya kongres gong keyboard kebet mulai dari APC harga distrik belum boleh bersemai mulai increment saya kongres dan poin harga jinjau harga elections harga ikan real ini juga bersama sekolah kaki sesuatu itu masih maskoba kapor tu ipa ejuni ni khasiat hal itu ngai yang kumdur itu tu kapor tu ini pagi maskoba sampai ngai dalam satu nuru karena benda tu
Hapapol jungin ta kala sisa Bagi sekalian mereka bagi sebuah dengan Islam sudah kita terjadi waktu ini malam ini. Asyik perkan jadi kon kita demi kan kuasa itu perkan. Kanang Islam masoba kanang kanang. Kani belum pernah dijajah kapten bagi kita ibadah. Kamar kita kat pangina yede bentudah nabangi happen kalau ye long sama jong di happen he pun ti jong patente kano e kapua gina pande nabangi sakut no lada tu noi pa ye hasam kalau lo jitu ko bejul ai de ro situ kanang aro adal ta jiso nabang ngala nadu pa pa padang ron pasna masuk kan tu jadi email pendiri masuk baru pendiri ini. Kanila lagi pet kemudian kita jadi apa? Kita jadi betul ini mang. Suki masuk bang. Kadai kapor lu, berkejuk lu, berkepolitiks, berkata kamsan pertikan tu betul. Pak dia tidak mudah. Kesikir, jadi belum kesikir berada ini. Dari kesikir berada paham. The population of the security of the Hapok has nailed. Yeah, Hapok has nailed the security of the population. Nada pek pak sarkar ka aikam sarkar ye non security ka nomor tri biyo kam sarkar security kala para ya nyoko ka jamun. Nada pek sagi ad hoc kala para ya afsar ka jamun. Merkata nak nyok nak prama naila mul kibriu besok sikit traimolo jo sikit sila mul kiri kote kam sarkar khas ni harian Apo ni harian ta yo mul population ni harian apa baba ni kana ko naila tena le respect kam sarkar ni harian ni hapo ya nyoko kaja Bagi sarkar ko om yuna apa kam sarkar shu kamari mul kisah masir Jadi no terjun dari pihak dari kepisah dari beliau bahas dengan sarkar. Nanti kepher kam kalau ada kam hidup, kalau ada kam permau, kalau ada GST, ni isu kita pemilihan, nanti kita tidak mengisu. Lalu kita gorget bersama sispatika, PCU GST 4%, mun PCU kata dia sarkar. Warna tu peso sebenarnya adalah sistem data ko PCU ai itu mungkin bilondi PI sarkar lu kata dia. Lalu kita kesabaran bersama santu dengan kata dia sarkar means appeal PCU kerana malaski. Hari ini tu PCU malaski PCU kerana sarkar. Dari kisah tu Ketua bisa kalian sarkar, kalian sikit kalian sikit beri mana beri pejero, beri pej nama najupi, hendak kerja mana? Tapi pun pada pej apa ni kalian boleh beri orang ni dalam kamar sarkar kongres yang sesisian, di dalam kamar ni kita aku dipakai di dalam kamar kita aku dipakai, di dalam kamar oker nanti ketika jumpa Jadi berkaitan sikitna di waktu Nama kalau ada support junior, kalau ada support kita khasna, bagi misal, bagi dalam tino, bagi dalam ti parajui. Dalam impet kecing habo kejelas jui tentang deba impio kagam macam. One la polling stations they Banton unit. Di Banton unit, hamaran lagi polling station di Banton president, di Banton secretary, di Banton samla, di Banton lomkni, di Banton treasurer, hamaran lagi polling station. But minimum di Banton hamaran lagi polling station Cipawul. Telah hilang Banton Cipawul ke polling station. Lo way wan rakun Cipawul mudol
kan lu koi kol lo we ura apa bot kan lu koi kol aku tak terter kalau no kabaron kama ka next meeting begin wan ne ga malim nampa ba ni ko ni to ki brio ki ba brio ba ndre ko tik tan ki no ba trong ke unit amal la ki polling stations kata ka di pet ke parti ka grassroots ba ni misal kali kai tu unit kerbal ini unit kita berangkat. Piang ni kita tangkap train beren. Dan piang ni kawan ni baru ini kekam kerja di ikut di, mari ini ke kongres. Kita ni klik nampak ke parti. Dan ayah kemudian ngam kotia dan bawang presiden ibon di ke parti nongkong ke nasional tension. Dari ada kendo yang weu runia, orang lepas pala, macam tiap ngek kebalik orang ke bawah sudah. Yo kini kibapet, yo pan kibak kampas susu, bani kini kibapet. Terus ini kalau mentah, ibu dibantah. Bani yo kini terikam kibak kampas susu, kibak teristong susu, kibak lain nak kalau kecil kena ni hantai. Kata-kata kepada pihak ni apa beliau buat doktia buat dia kibanan lain rewan noi kibriu kibanan bahasa susu mentah kilo kibriu kin ai ke wot tang lada kisania kin ai ke wot lada kisania kin ai ke wot wat di kinom train kini kibanan di kinom train kisania kinom train kibayar kiwei wat ke menteri ini dia mendorong orang di Longmi, dia mendorong di Samla, berkunta terhadap. Kata-kata, waktu dia masih dia dan dia berlapet, 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 ia pet dari orang bahawa lelaki bahawa hasudah, kerana bagaimana kekuasaan yo, ikin menteri berkamah, bertip, ia kakor, orang bertip, berdosul, kemudian orang yang bertip, ethics, bertip, berhero, ya kecil long jingman jom percaya kita challenge ke pun kita belakang hari ke ini bangkok leban sesuatu ya jilong ke golong mentah Henry awal kita samla awal dulu kita bermain ting ni yo jing ya ni kilo bobol kita imam salam lani golong mentah apa kalau mimpi aku mau bagaimana profesional kan bapalan kilo mimpi alis ngide berdon ke airport, ngide berdon ke railway, ngide berdon ke bypass, ngide berdon ke highway, ngide berdon ke kod na job. Dengan tahu ini bro, ngide terkesi, ngide berdon ke sarkar, ke itu, ke bendung, ke seksional, KLP, ke berdon. Dengan setelah berdon ini, nekini kilis baru. Lebih orang ke railway, iyo, railway Indonesia. Ki kartu kerja berusaha menteri, kenapa pada kapol dengan pula menteri hadir kapol kepating, yo menteri kakam sunyi, yo susah. Ke airport, aswa kalau pi kamdon ke airport, mentang kamdon ke airport di tenang. Kiai di bypass, aswa kalau pi, imlodor, motor dalam bypass dulu ke Selong kalau mentang. Nak ni suku hati, nasional suku hati, nasional sesuatu. Mencuangi don keserok di tengah kemagian ni, nasional long stay, satu istura, ngiyok. Mentah selong satu ramai, ngiyok komunil surok. Nasional satu kelang jeloy, lembaga wakaji, ngiyok komunil surok. Bat kumta terter di surok. Ring ini masuk tu, kakam joran pi, kadai tik iki sentral, ngimdean. PTE bayoku lani hai baton football kimadan ko kekia ini ka kam jong kemeli reku pi sisa nasio na triston ba na klem football ko ki bami ko news di ba kola masuk Andre kemle ka sansnem menin ya check records udah mengakop na ini kempi na lo pestang lo pertang
Average attendance yang MP for parliament kini 67%. Board of Kinani Ustaz check the website yang parliament 67%. Nah, board of parliament attendance yang 92% average. Babun kisah yang attend 100%. Kau buat palang keli, ngarapet ke rekod menteri kini. Maksimum kini MP beladap keli atau katsan maksimum lah kau keli. Ngar average aspa ruko ke average keli. Kejengkeran buat parlimen ngarapet mana kini. Kenapa ia iba rengi pada tuyap? Kiwe average keren. Katsan sen. Ngam dunaya kalau kau laksan sen. Gibil interview support parlimen. Ngapun kini gibil interview support parlimen. Kakten kasi mensyuar masih apa? Kamda tu nak kita kejengkeran. Kakten kasi. Kerana itu kalau MP nak mau bapak kejengkeran tu nak David Sendle. Nila talk keleng like itu iki minister kedai itu kopor ke kasih atau association mencuai komunitas society bagi perkat mendai tangki polisi kiban kuai kekesi kipai ba kedai kiban kuai kekesi ki records ki babon ide ban yo kenapa nila ban o kekesi kanumut ki bakaran kasi kanumut di state ki bakaran kasi kanumut di university kanumut di court ki bala pemi kekesi kasi bab putar ter ni pun sen ni mla ni don kam kasi ngen trailer dengan kemah lapor ban aslam ban yarap iki wat ke komputer ke office ke ne katai ngapanera manga napla mentabur boho pala le ayu kekesi wat ke bill of parliament kita pergi ke website dan yang apa tinggal interview support parlimen di kekesi but ini baru yang seperti ini nama kita treasury kita kubur ke masyarakat sosial media ini bertanya ini berpenih dan keterpaan ini bang cuang ini bang walau oleh MP kami hak nama boleh apa yang records ngai bang yang persangkap nala le nama besen Andre Kumbreo la persangkap tristom laklet ikam jangan inde orang Kumbreo walau businessman ngambil businessman ngatri sarkar pun engineer kapras nem ada nam tu ngarisain namun di menteri business sendiri ketua kapol di dalam sarian election IT ke kamzonga menteri business tu dari ngatri tik tentang politik tentang parti walau ketika kongres tentang nasional ni tristo masih nasional berbok tentang sport ngayon ko pun jom bantiran kenika area ni tristo ngayon ba manual ba tinu tristo ko ni ke kam ni tristo tentang parti tikini ke baru ba ki ba minde baca dislet ba ni klem le Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya